Novi stadion u Kragujevcu, planiran na lokaciji u Korman polju, dio je projekta koji se odnosi na izgradnju modernog sportskog kompleksa. Korman polje, koje se nalazi u blizini grada, predviđeno je kao novo sportsko čvorište unutar šireg urbanističkog plana. Ovaj projekt ima za cilj poboljšanje infrastrukture i doprinos razvoju sportskih aktivnosti u Kragujevcu, kao i privlačenje sportskih manifestacija na regionalnoj i međunarodnoj razini. Iako detalji o samoj gradnji mogu varirati tijekom vremena, ovo je dio šireg trenda modernizacije sportskih objekata u Srbiji, s posebnim naglaskom na nogometne stadione. Planira se da stadion bude domaćin raznih sportskih događanja, a također bi mogao ugostiti i kulturne i zabavne manifestacije. Planirani kapacitet novog stadiona u Kragujevcu na lokaciji u Korman polju je oko 20.000. Takav kapacitet omogućio bi da stadion bude konkurentan drugim velikim sportskim objektima u regiji, a ujedno i da podrži razvoj sporta u Kragujevcu i širem okruženju. Na temelju tih brojki, stadion u Kragujevcu s kapacitetom od 20.000 mjesta mogao bi imati trošak od oko 70 milijuna eura do 120 milijuna eura. Ovaj raspon uzima u obzir različite varijante i mogućnosti, uključujući i kvalitetu materijala, dodatne sportske sadržaje, pristupne ceste i druge komponente. Za precizniju procjenu, potrebne su detaljnije studije i planovi, a pravi trošak bi mogao biti poznat nakon provedbe tendera za izvođače radova. Predviđeno je i da ima 3 pomoćna terena sa tribinama, 3 natkrivena terena, odnosno balona i administrativne i komercijalne objekte. Novi stadion u Kragujevcu biti će dom fudbalskom klubu Radnički 1923, koji se trenutno natječe u najelitnijem ligaškom rangu u Srbiji. Za razliku od svog prethodnika, novi stadion će imati nogometno specifičan izgled, bez atletske staze. Izgradnja novog stadiona bit će moguća zahvaljujući vladinom programu subvencioniranja ulaganja u sportsku infrastrukturu. Dizajn studija Proing predviđa novi stadion s pravokutnim tlocrtom specifičnim za nogomet. Dvoetažne tribine okruživat će teren sa svih strana i moći će primiti nešto manje od 20.000 gledatelja. Glavna tribina, s VIP ložama i velikim backstageom, bit će smještena na istočnoj strani. Sve tribine će biti u potpunosti natkrivene. Objekt će biti opremljen umjetnom rasvjetom. Krov stadiona bit će izrađen od čelične konstrukcije oslonjene na armirano-betonske nosače. Plašč će biti izrađen od membrane. Cik-cak oblik stupova stvorit će zanimljivu, originalnu fasadu. Očekuje se da će stadion zadovoljiti visoke standarde za održavanje međunarodnih utakmica, UEFA kategorija 4, i biti jedan od najboljih nogometnih stadiona u Srbiji. Ovaj projekat ima potencijal da postane ključna točka za razvoj sporta i turizma u Kragujevcu.